Bokolia longta Netaji Subhash Chandra Bose Pirthe Kahacharni Katalondo. Ingdeng hini Karbi lametamay nijang longriame ke padupon Japan katse katsedang po. Nijang Karbi ang long keronya long Indian National Congress Rotary Asong atumpen lam the katsipakla. Kardom pini Karbi prime ta birta long pen kado kavya phansitame kardom nang paziriklo. Dangte pini Karbi prime ta birta ang ton pen arjwitha. Bokolia longta pini 127 mate pharoi sirain kora troksi angdeng Netaji Subhash Chandra Bose Pirthe Kahacharni talondon pusi kat news along neletuma pherang kepen birtana pali. Bokolia Netaji Youth Revolution Club penta pini 127 angdeng mate pharoi sirain kora troksi angdeng Netaji Subhash Chandra Bose Pirthe Kahacharni talondo. Jai Meka Tengpen Bokolia Barwari Puja Mandira Longkapado Karchua Maya Long Bokolia Gha Defodil High School at Hanbang Kehoy Pradesh Das Pem Chenglok Pinang An Kithekiding Abang Phobang Phiatum Chetoktu Maya Long Netaji Aphan Thong Jirdet Aphi Netaji Akai La Penasaya Puthakta Chethanpo কিন্তু আমি পালন কৰি আছোঁ কি আছে প্ৰগ্ৰাম কেনেকুৱা কি আছে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে আপোনাৰ ফ্লেগ হোষ্টিং এইটো অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ ৰেলী আছে ডান্স কম্পিটিশ্যন আৰ্ট কম্পিটিশ্যন কুইজ কম্পিটিশ্যন বিভিন্ন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম ফেশ্বন শ্ব' এইখিনি আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে অতিথি কোনোবা অতিথি আছে আমাৰ EM ছাৰ আছে চিফ গেষ্ট পিছত আমাৰ টাউন চেয়াৰমেন আছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ আছে কেতিয়াৰ পৰা পাতি থকা হৈছে অনুষ্ঠান এইখন আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে আমাৰ লকডাউনত তাৰপিছত লকডাউনৰ পৰা আমি কণ্টিনিউ কৰি আজি আমি 4-5 বছৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ এইখন প্ৰগ্ৰাম কেনেকুৱা অনুভৱ এতিয়া মানে এই প্ৰগ্ৰামখন কৰি এনেকুৱা লাগে যে মানে ভিতৰৰ ফালৰ পৰা এটা ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম জাগ্ৰত হৈ যায় সেইবাবে আমি সকলোৱে মিলি কিনে এই প্ৰগ্ৰামখন পালন কৰোঁ তাৰ লগে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেশৰ সৰু ডাঙৰ কামতো আমি লাগি দিওঁ भारत माता की जय भारत माता की जय 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 माता भारत 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 माता जय 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 माता भारत 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 माता जय हिंद जय सुभाष NYRC long live NYRC long live 1 2 3 4 नेताजी की जयकार 1 2 3 4 नेताजी की जयकार वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम Karbi lametamay nijang longriame ki padupon Japan katsik pon labangso ingdeng hini Karbi lametamay nijang longriame ki padupon ji Kopili constituency arlo langthat alongsi non ke wangji surihini ra ingkorapli aningkan ar koya chiklo ni phai thomke pai si lapen thang ni phai isi arnisi arni hotpon Labang Swamay Pialong Pinang An Karbiang Long Penang Tan Sonitpur Kamrup Biswanath Chariali Lapen Meghalaya Long Akarbi Lamet Amay Kedo Adim An Alang Lituma Phantame Kachopha Paduponji
Katisi katidanga puthak reception committee amei pu Mangal Singh be lapen kong chunbang Biren Singh Kro lam the arjupon iksima. Ni Karbi lamera mai lang khara hawa long ibi ponji seputhak lo niltum chisik cedang ponbom lo pen chunji dok dok si ang thek lang lo athema lo nilitum reception nili mai pulo athema nilitum la kim kerak an nilitum reception pen kacerap dunanya puthak an same nilitum penangan ke kim erak lo pela so puthak nilitum lo nang cerap dun enel tum logria mai putum lo dolo lang kita nilitum an lamcak nang speed dulu an ke nilitum cerap rapet pen longria mai pen cenglok dar reception committee atum nilitum claim rapet dar rapet nilitum ni cetelo lapen non nilitum isi cedang lalu je non kini hari tane nalitum tane teglong lo nilitum GCP kan tabe surbom lo nilitum laki tun ke danya din an sitame lapen pena aptik pen nilitum pendel nilitum kimpo dan ponpo sinon nili thanu elo mo prangge bang nilitum cetan po non ke nilitum nalitum na teglong erlo nilitum chun po nilitum madam do pen jupo jupi pen senglok tum cerap itu pen rong saru sa pen sitame selalu non nilitum kitik ponateng pulote nilitum Hamren district ang Kanglong a branch punang koklo branch in kora ke thomdo amasi isia branch long pen bangkep ke bangji amasi hala so pen nilitum hisab dam lo pangrum dam pe lo pulote hala tum pelo sintum bang haruhinira bang thokep dui lapen nilitum ane ala ene dag reception committee tum dola data bang poket roke bag nilitum lapen nilitum ene ala central committee lo district committee alang tum beta komna tane bang poket alang masih pangrum pen pen tulong dak bang haru potroke nilitum la reception lo kitong la dak nilitum lang that kabila bena mai long nang pacitong lo ni panin tum sisip non kapamon ponji rong dua long tara lap bang ki pudun athai siksak uji pu bang mathadam de he tare me non kel tum ni hang pen nijang labang pace prek daglo athema tuning pen si amre lo si cheng lo lase alang tum tame ni hang tum tame alang tum si chilung cherek pen si anal tum ta si chedang ma selang tum plan laso rasen tum nijang longria mai tum tame lason sin tum ene cerap citu pen si labang tum kicu mai bang lang khat patu aklam long non lamena mai kim kerang kibiyahan pun tum kim kerang kayak ini tum ini pen nikrip hobak dulu kim tang yang kicun dulu yang non ini tum kim kerang nong pu sarhabi tu amai aterang nong kim boy lo pu ini tum la ini tum district committee ahem tang lo pe get tu la ahem tap tang lo derang tang lo nol ancu nalo itu kim bom aso pibange dolang itu la pu boundary pu tine pu cek pen kang pipe ni dolang alon padoi bang do he kita non ko bang ke alam bang ane cingwai lo thik lo ane alon padoi han bang hedi ta non ko bang e itu klaim telang he la so no la sarhabi tum amai ane aterang tang det pensin tum thik bo lo te non ke dam tang ko pilo kim tang nang ke dam tang ke tum apu ni tum la district committee itum aterang tang elo la penderang tang lo la penitum la puntum get ahem tun tang lo humni penon sarhabi tum aterang kim woi lo an nang ko kim tang e bang tharu pho pusi itu meda ke thik hai tala super om ui ta hai mune Kheroni pen Edward Tiso report Card News. MP kili kate bokhera jok break jam raptaria song atun pen Karbiang long along tame nona lom asona sona lam the kachipaklang thekpon lo Lason si Lakha Troxy Kopili Constituency along General Secretary Organization and Chairman Media Department West Karbiang Long District Congress Committee Sotto Teron Lapen Sanjay Pandey Coordinator Non-ST Rongkhang LAC Pen Kedam Tangarni BJP Raptaria Song Atom Pen Keklem Kedam Kechok Chiaputhak Lam The Chipaklang po Nilitum pini dadak
labangsu along klam long ke bang nang kok lap welo non Bharat Joro Nyay Jatra Rahul Gandhi leadership pen chukidam tang tarik repli arkoi chiklu tarik repli pen si pangcheng tonlo in phololong pen pen pini an bang ke jokep nikep ke plenger ni lo lasi ning do kalam bang la helo pani si kolia borolong hodak nilitum APCC president akihai Bhupen Kumar Bora phan jitu BJP kokar satum are ngape so labang nitum ning duk lo lake chok che lapen pini atumi stame nilitum phan la Bharat Nyay Joro Nyay Jatra long ke damahut BJP matela non state government atum la Rahul Gandhi phan nang ke khangdun mate nilitum phanai khangdun labange ogonotantrik lo lapen ke undemocracy lo la ke chok che lo lapen dak India a constitution masi democratic secularism lapen ke socialism lapen jada dharmo jada dharam lapen ke kido ke dam pusame damlong dolong seta non BJP a sarkar wangdet pen Narendra Modi a sarkar wangdet pen Himonto Biswa Sharma dak chief minister chodet pen bangke ke thekthulong bangla helo je democracy phansi kapawir tu mate kapi thi thu lason si nilitum theklong lo lake phere me ang lo lapen labangso tomon lang no kachar ting along bangke khaisu atum anabang same dake avedun thu det po lasi ilitum kachema thanai dak dolalam jipu pe pin pen pu same etum non save the constitution kolam do lasi laso Bharat Joro Nyay Jatra pu bangla helo je save the constitution ilitum yongsi labangso constitution paduwer nang lang khaisu pen cheng lok ang ton a khai tareng et nang ji pulong te la daga bangke BJP phan parem nang po lapen ilitum a constitution bangta sep nang po kali pulong te a kaprek a khayatum khaiso tum bangke rengdun ne to BJP ke charia government long bangke asi non head jong same ilitum theklong lo atumi same hodak Rahul Gandhi sake juna long po same nang pa siksak lo jula son si dolo asi la bangke lage chok chelo la BJP government awakars tum mate BJP jitu Assam government tum misuse लो लो एंड ऑर्डर ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसके शब्द से ही मालूम होता है कि हम भारत के जन जन को एक साथ जोड़ करके भारत की जो संविधान की मूल प्रस्तावना है सर्वधर्म समभाव उसके आधार पर भारत के हर जाति धर्म भाषा भाषी को एक साथ जोड़ करके न्याय के रास्ते पर लेकर के चलने का संकल्प हमारी कांग्रेस पार्टी करती है और उसी को चूँकि आज के डेट में भारत में जो है अन्याय चरमोत्कर्ष पर है भारत की जो मूल संविधान की जो मूल प्रस्तावना है सर्वधर्म समभाव वो खतरे में है भारत किसी एक जात एक मजहब एक धर्म और एक भाषा का देश नहीं है भारत अनेकता में एकता का संदेश देने वाला देश है और राहुल जी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसी के संदर्भ में 14 तारीख से जो न्याय यात्रा चल रहा है मणिपुर जो हिंसाग्रस्त वहाँ से शांतिपूर्वक निकल करके मेघालय नागालैंड होते हुए मेघालय होते हुए असम में जब से प्रवेश किया है यहाँ की सरकार उसको अवरुद्ध करने की बार बार षड्यंत्र कर रही है एक न्याय यात्रा नेहरू और गांधी ने किया अंग्रेज़ों का खात्मा हुआ और ये न्याय यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में इस जो है काले अंग्रेज रूपी भारतीय जनता पार्टी RSS इसका खात्मा भारत से होने जा रहा है Arkoi ni phai ingkoi raket thomarni lakha pharoi siranar ke bukazan LAC angkanga pharman akimi ration card keron amai bukazan patuak lamalong kapaman po Lason si akimi ration card lakha pharoi siranar ke bukazan STLAC angkang Karbiang long autonomous council MAC trokalong kedo kado kawe pangrum pet pen Sri thom kebra nar kebra pharo nar kebra hini an aphai do Laswalong ration card kelong pon laki 8674 mate Surinar kebra pharo trokra troksi kebra pli atumaphan akimi ration card Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Longhang arideng pen ron pon
Bangswa kimi NFSA ration card ke rona maya long alhi sar po mana pengpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso EM Surjo Rongphar EM Richard Togbi EM Billy Mahan Khaklari EM Amor Singh Tiso MAC Sangpi Kadom Terangpi MAC Pobitro Rongpi EMs MAC Doan Akimi ration card ke rona maya long chetong dunsi my mesen pen pachun pong Bukazon Pen Bisnu Lecture Report Card News. বিতৰণ কৰা হৈছে টোটেল ইয়াত বেনিফিচিয়াৰিজ আছে 8,674 আৰু গোটেইখিনি বেনিফিচিয়াৰিজ আমি আজি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু ৰাজহুৱা হিচাপে আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আমাৰ ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত দায়িত্ব দিয়া আছে যে কাৰ্বি আংলংকাৰে মোক আৰু MLA আৰু মোৰ কলিগছ EM MC বিলাকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে প্ৰত্যেক LA সমষ্টিত গৈ ৰাজহুৱা হিচাপে বিতৰণ কৰিব লাগে বুলি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এনেধৰণৰ আমি যোৱাকালি আমি হাৰঘাট আৰু 21 তাৰিখে আমি হাৰঘাট LA সমষ্টিত আৰু ডিফু LA সমষ্টি আমি বিতৰণ কৰিলোঁ আজি বকজানৰ 8,674 আমি বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু কালিলৈ আমি আমৰি LA কনষ্টিটুৱেঞ্চি নতুনকৈ আমাৰ সমষ্টিত আমি পাইছোঁ তাৰে বিধানসভা সমষ্টিত এইটো আমৰি LA কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাৰপিছত 25 তাৰিখ আমি শেষ কৰিম এইটো আমাৰ ৰংখাং LA কনষ্টিটুৱেঞ্চি এইটো 25 তাৰিখৰ আমি সমাপ্ত কৰিম সৰ্বমুঠ কাৰ্বি আংলঙত কিমান বিতৰণ কৰা আমাৰ কাৰ্বি আংলং সৰ্বমুঠ 44,000 আমি ইয়াত ৰেচন কাৰ্ড বিনামূলীয়া দিয়া হৈছে আৰু যদি কোনোবা যদি পোৱা নাই কোনোবা বাদ পৰি গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ সুবিধা পাব Tangte normalam so pora phan birta mo ing tonicsna. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo phir puthot birta long wang twig lo. Kedam tang arko ni phaing kor hiniar ni Jaipong Football Club atum chipatre pipon pen Karolitang Rakesh Kro chiki muamen pen panini apharman Dewa kapatiku mate football kapathu kapidopona birta naletuma phirangke langhin pen sarpin pokro birta nang pali Rakesh Kro Karolitang ningkan hini kechok amen pen 2 days football tournament mate panini Dewa kapatiku kipathu Jaipong Sports Association Pathu Aklamalong Nini Apharman Katipate Kapadapong Kedamtang Arkoy Niphai Inkora Isiarni Adapen Kepathu Pangchengsi Team Narke Paterangatum Chepatedun Pathu Bombang Bompen Arkoy Niphai Inkora Hini Arni Anke Red Bull FC Dokmoka Pen Jaipong FC Eyang Bongsi Angdung Kiti Pathu Pon Lahin Hinate Rangta Kepathu Chedai Koyajok 2-2 pen Pathu Bomahot draw deadlo. Aphit penalty shootout Chitura Hot Red Bull FC atum 4-3 pen Jaipong FC A atuma phan paren betsi Rakesh Kro Chikimo Kecheng Sia Pharman football katipate ke Pathualong Chipahai Pondetlo. Best player Bibison Rongpi Jaipong FCA highest scores Sarbinong Kro Red Bull FC Best goalkeeper Gagan Hanse Red Bull FC atumsi Chipalong. Lapen trophy pen KSK Kasa Football Secretary Horen Ingtia Hin Pensi Ninkime pen Rabden. Runners up trophy case Lapen trophy Claret Rong Pipi Rocket FC manager Ahin Pensi Ninkime pen Pazerdo. Winners trophy Lapen case Keramon Kathar Hin Pensi Ninkime pen Pazerdo. Angdung Kitia Hot Kachopha Alhi Sarpo Keramon Kathar JSA President Longsing Hanse Teacher Bharat Be Krohe Misi Lapen Zirpo Zirpiatum Chetongdunsi Ingsam Jin Pen Football Kepathu Angdung Kiti Pachunpon Tang Tepini Karbi Prime Ta Birta Bangke Kangtoniklo Kado Kabetame Dumithakme
Purwangthu.